Okay, testimoni BC100. Jom kita berkenalan dengan pengguna. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah. Saya berusia 23 tahun. Saya sebelum ni, saya mempunyai masalah sakit tulang belakang yang teruk. Dan saya selalu kena pergi urut untuk buang angin saya. Tapi macam tahulah kan, kalau pergi urut ni costing lagi, nak cari tukang urut yang betul-betul berkesan lagi. Tapi Alhamdulillah, setelah saya menggunakan intensive energy BC100 ni, dia sangat membantu lah. Saya dah setiap hari saya sapu dekat belakang saya kan, dia akan automatic, dia dah keluar angin tu automatically lah. So saya lega. And then benda ni pun senang, boleh pakai kat seluruh badan, kira macam all in one lah orang cakap. Dengan bau dia wangi. And then kalau bukan setakat saya gunakan, bukan setakat di belakang, saya gunakan juga dekat kepala, kawasan sakit kepala. And then benda ni sangat membantu lah. Ya, kepada anda semua yang belum try lagi produk ni, boleh dapatkan sebab benda ni sangat bermanfaat lah kepada kita semua. Terima kasih. Okay, thank you.